kok lo pelote lagi industri tu 30% lebih pinang interest. Tahu premium pini. Pelote lah dah kawan kenang le 2,10,000 pinang kopo lah industri tu hal ke lah premium pini. Plus the conversion of fund pelote aku another 1,40,000. Pelote 3,50,000 ke industri ke claim tu fund ke lah ansi council fund pinang kopo. Lapen agriculture land lo tahun angka tahun buat dah kalau tang pan lo dah tahu mana mati. Seta dah tahun lo pula dah thang dah we. खेती बाती चकले में दिन पुसिता. हाँ rural area पे dah के break chot pu. Lada bangke nangli 10% pinang pu. 5 lakh support 10% pulote 50,000 50,000 pinang kokpo settlement pota ke long ya fan. Lapen nangli aku conversion fan aku 25,000 aku nangli pitunang kokpo. Kado we pen suri trok sikap rapo 75,000 ke nangli ekdam lowest lo lagi pinang puge siri se farman apa lapen ke non ke tungge premium hini farman apa conversion lapen settlement apota ke fansi cetan cholo mati kelas 1 nang le bage 5 kelas mungkin ekdam lo 5 lakh level lagi just semet dak es se songo hinta la so sai ka paman pon alam thi bangela hen che kedam tang bu se ke cheklo di pain ko ra forni ini ngin kan 2023 lo karbeng lo ton mos council pen just semet akimi long le aron isi ka peklang do ta si halabang solong le aron bang chokche la pen solong le aron mang chi withdraw nei pa demand pen si nilitum non karbeng lo atok anu si ta mi son sai bang de bo ta si ko pie po si ni tum la so 2023-25 June ni karbeng lo ton mos council pen ka peklang along le aron bang chokche pu ki pudama la so teng lo plotang te nilitum ga phong ning je lo je la ke la so teng lo plotang te karbia khe tum bang la ke long le hem pu manun elo karbia khe tum asilo karbiang long refugee man det po la pen ke karbiang long ke do ana long le pusi tami ke plang atum la pen ke ang tan ben ke wang akhe tum sida ka panam labji la so polisi basis arlo pen karbia to mas council tum claim rong lo pusi ni tum hin pen jongji kopi madang lanang town areas along bango autonomous council pen leno a value thik lo 10 lakh commercial area la si la so 10 lakhs plutang ten dondak kulo je residential purpose pan 20% pini 10 lakhs 20% betul ke lakh ni lo chiri si pen town area la pen mange town area long trade and commerce industry pan mange 30% betul ke lakh thom pinang kokpo 10 lakhs 30% ni lakh thom la pen town area along bang agricultural land sai ka chiti kelong le farma dala tum 10% si premium bang ke hang pulutang te lak ke 10% ke lage si pinang ko ke si soteng pulutang te karbi tumbang ke lake un e la pen ke kidu ke la gara tum ke lake pini la pen ko rural areas ta autonomous council pen land value thik lo 5 lakhs achiri 3 pen en ke da residential purpose hala tum thik lo mane 5% la si 5 lakhs 5% lo pulutang te lage suring ko ra polo chiri si pel tum council long ke nam ni la si lake chokchi la pen agriculture land tamila tum 3% busi pu 3% plotang te lage surikre polo rong ru bajota long le chiri se long le apan premium autonomous council phan pini se premium mane pila premium bange ke nam dun tho kam do ke mati lasi nona bange chiri si pen town area long ke dora tum bange lak thom pen si autonomous council long le chuna mthunang po rong ru bajo ke dora tum bange chiri si pen suring ko ra pho karbeng autonomous council long mane first class long le chunam dunang ko jon sila namun e pulotang de long le hem phuitum ke man long le certificate avidat pumati lasi hi nie banga ko la so annual pata long that pen phe ko periodical pata ka convert hota ta ko premium pithuni lasi lata town areas long bangke 10% lak ke 10% bolte la ta lak silo chiri si pen ali la pota conversion long chotsi la pen ko rural areas long bangke chiri si pen ko suri si achiri 10 pen sili tum la pata conversion huta ko mane premium pithuni dame council fan paisa pithuna ko lalu mati asila chokchi la pen ko la thuna so phir revenue town areas long bangke chiri si pen first class long dame farukri hini second class bange suri si third class bange farunar ke bason si la tum bange khajana da selam lo la pen rural areas se bange commercial and farunar ke second class se bange faru throk la pen bange third class ke faru phi la pen ke rong ru bajo pusita industrial areas bang la tum faru phoson si khajana bange thiklo la sila hai long li rong ru bajo khajana ke dam tang an ke ni tum sikap provincia cap city bom la sodim non amun masi faru pho phar throng pa bad buk de lage karbe ke fan tax amen ache thoki tum kam lo long le nang thi kam lo lage soteng tum ke long le hem pu manun elo la si lage chok chewek lo la pen da hinie
lam nili pudun thuji bangke 24 November ni 2023 Karbiang Autonomous Council bang puloja ni tum aki milong land policy ke ave son segi pu new land policy ave the new land policy jong se ave pulotang te la kalang tum ni tum reply nangi pia lolo the new land policy jong se ave plan 25 June 2023 ni alang litum ka peklang la so order bang atela ke kopilo la so lam the ni tum pine mai pen Autonomous Council pan arjulo ni tum la si prabjin pen la 25 June 2023 ni Autonomous Council pen ka peklang akimi along le aron mang thela ke withdraw vek ni withdraw re tik ni tum ka che song tonte Karbiang long token ni tum la bangke la so lam the bang ni tum ponji pen la so ka che song long bangke ni tum party lam chi pu pe pin ben da ke khei ke reng ni lam du kok lo athe da ke opposition dum sil land premium pinang choji revenue pinang choji son ke tokte da ke kaddu ka verat pansi ba aron silam rapet apotsi kapre arat charia songlong ke du ku korte injir tum anta la solong le aron withdraw nang ji tu ka che songlong bage chirab rapet nei busuni tum bage isi appeal pon lo ba alang du chuning ripon lo ACC 1986 17 mi amhang pathidet pen ACC KNC joint movement padupolo even NCLan tabe NCL Student Federation DSU di masa istimewa lah tu mencelang pet si Karbiang long NCL apan isi Autonomous State mandi 240 artikel isu implement apan Assam government la central government phai tum demand pun papa dulu create dang po Autonomous State padu mana po kasi masuk ke song rat ke song through pak pena jok rat tung kadu bedome sacrifice al tung kadu bedome chini lo rat kadu bedome so ke chiun avia pik ke pi petsi masuk ke song pena jok rat ke song pena jok 1995 First April arni bangke central government Delhi along movement organization ACC KSA KNC NCL Student Federation DSU atumin pen la pen central government la pen state government atumin pen isi lu lamdon chito MOU 30 department ame Karbiang long NCL fund Autonomous Council fund isi banlo amen da phang Autonomous district pu apiko Autonomous Council lan banlo ska implement ja phata MOU da papa dolo sila so ateng si non putame ACC KSA KNC hin pen maki si joint movement no dang chisong momla athima 244 article tengke implement mila lasi rot puta minang che som momla si ACC KSA KNC hin pen no tami joint movement nang wang momla la pen ke Autonomous Council hin ke madua government le do ba present BJP le a government lo council tami Autonomous Council sitami nili tu theglom mangke Karbiang lo power tami pachiru er sosi theklo appointment tami third date fourth date that appointment unei first state government is basi Assam dispose appointment DP lanang tami tu kadu benamichi tini rap daklo lan part tami department tami kapachiru kapre department apre total implement tami no pura mi claim pakakelang claim klelang la sosi tu thedam lo lasi nili tu non akai longhang so tuliram longhang so akai si council chief executive member lo alali kadu la lok da puji rata meeting long nek along kapre meeting long tami rat ame pi long tami puji den itu de hempe hangbo Autonomous State itu da hangbo stabil lake hala rata tum lo lam ki join sigi council laki alal tum BJP party pe no pura meeting wa cerai de la state district committee long tami da Karbiang district dal tu cerai de BJP kutip the lape state BJP do cerai de central bang helmi ngalam lu lasi alal itu ke poblo de kecerai thuji kali 2000 edikan pen AGP tu burano tamilal tu dura pelo mati alal tu ke 244 article ke scrap pavida na po constitution long pen lasi member na ki central government afan dal tu chini lu bdi and holas Kashmir le 370 article ke scrap that hola dal tu dame chini lo so teng si dak tame Autonomous State bikali 244 article tame ke pavil si dan claim lo la so ji tu thedam lo si dam ni ra tu ni tu toni ni tu de ACC KSA tu ke che song ton ti aprang pe tame tu dak che song mo ra thur pak tang ke che song mom ke wang bo po tame itu min ton tepi ni tu che song bom ji che song pon ji 244 article me hempe long li ticket like laki ke jong hempe forma ke jong nunde pola velu ka ke tu ke pubom lo akimi ke jong ni ala velu implement na po itu MLA tu matu de dak laboni tu dulu ma assembly long parliament dol tu bajulong le ala tu to ko pilo rat tu to ke rat ki suge boy me dotol base kangkir hempe formal tu dak pa assembly long ni je dulang po hala ras ke ni je dulang po bati dak bukulya long hodak di follow nang je tu kale velo
ala tu dispulo ho Delhi lo sindi judo po ninje du de ala tu amen pu de la ko bo dak tabi bang pie mele du kan bang lo tabi ho da en sil tabi ilu do MP da ilu do ho den sil ba kai lam ta ninje du de ka tar tabi ki julu non bi ke bang bom April la ciklo ke April me ciklo ke election ang do pu lasi ni tu ka kim ki jong do la velo la tu la so hempe farma ke prabjin pe ni implement pe so de me sen pu la heglo Town area se gitu. lapen ke nile nije tu jelil tu pinige il tu kadu be chini rapelo len ar belo tu laskau sil apen len polisia uputak sireng program ni palong along kapre kapre tu awareness program ni boblo kar bukulia district so delo hamren district bukajan district along kapre kapre tame program tu dek bomlo ape ke claim bomji mube dal tu aju long lo al tu len polisia order ate 25 jula so ke pakla ate blote kar belo rat ke do kol ma ke putak ke long tang akim bi ke long thuba ke unelu don tu akim bi ke hak thiba ke allah kala ke chidam du unelu itu rat ke dugara tu bangki itu sarkar kachari bang afan te ke toy du be kupilo rat ke sung ke ba ke pajok nya phar sambil la claim krisi rat pa ke pas sung si claim long pota tami kichi su claim long longle tami kichi su claim long ta allah kala ka tang ka be situm utho longle ke chidam du bang ke tum unelu si longle ke pota ke chilong me ka dukla rato ke unelu sambil itu konstitusi ma sidulo sik sidula ko alo ma sidulo je longle ke rada tu ahem phuki rada tu long sidu kaun rada tu long sidu tabila solong le ke chidam chilba le chok chilo le ili tu besar pisar brai phui pia along le avan si tu la solong le chok sa ko chidam utne de ko solo le la sila bang chok sia solen polisia bang ke la sona revenue la so ke ala aparsen ke pao ngare ke penke premium la ke pao na ke allah kala itu gitu bagi uthot pota ke cheni bagi unelu la ke dotanga do pota tame annual pota ke do tame don periodic conversion fatame unelu la tame 20% conversion afi ke pine premium pine ke unelu la lasi dil tu pudami tu dam tu prapjin pen otol council in pen ala tu isi da becharai si ala tu la land police pada bagi ke parai ta land police bagi withdraw na prapjin pen la hegle tu di mane bagi pela so bata itu continue la se awareness program along kapre kapre tami tu pinidak me biat hoy papa dolo pela along kapre kapre tami tu padobom la padobom la